tei print media tei social media ni joto kok awainai rok no tini TISF ni bukhak ngai tini je press conference khaimani engka belai khe nangkukmani kaisa important issue abono tui kok sana bagai cheng ma phailmani sini loge TISF ni state coordinator Sajra Deborma tongo tei in charge tongo TISF ni central in charge borong nang Pitor Deborma tei ang ni je David Murasing TISF ni in charge tongo tini ni je press conference ni main kok thai rongka main kok pirjangnai kok awai khaijangnai engka phainai 28 tariko tei phainai 30 tariko जों kaisa movement kotor khainani thangai tongo TISF ni bukhak ngai tini ono जों khumulongni IS conference holo chini state ni tei joto college ni chini je convener in charge ono tini जों kaisa meeting asukka meeting painai amon siddhant ongka je 28 tariko tei 30 tariko जों deputation khwlainai kaisa 28 tariko hongkake পুরা ত্রিপুরা স্টেট নি যত সাব ডিভিশন নো পদের পর সরকারি দপ্তর সাব ডিভিশন কাইসা খাইনাই जों চিনি ডেপুটেশন নাই তাই 30 তারিখ হংকাকে শিক্ষা ভবন जों কাইসা চিনি ডেপুটেশন তাই এবাকে চিনি কক বলাইয়া ফরমানি চিনি যে প্রোগ্রাম খাইজাক নাই আবংখা কক বরক চিনি ত্রিপুরা হানি মেজর borok rok kok sau Tripura hani nini state language bu sikrito manjak phiaba sung nugu kok borok no poder por jagabo obahela khaijak mani sukluk jak mani sesrep jak mani sokomornani chesta khaijak mani jemon airport roko saria khaitoni jak mani nge kok borok no development khainani ke kuno uddog naya na bam na ram tabo bama molo bu sung kok borok no movement khaimani porese इलेक्टिव सब्जेक्ट हिसाबै कलेज जों मा परो 2012 निसिनि नेने अब याको ताबो फानो अनार्स कोर्स चालू खाइजे याको यूनिवर्सिटी को कक बरक फोरोंजागो मात्र 50 टा सीट बरं नang पितर दायं देबर मातंगो बस खलाइनै जों आफरनो डेपुटेशन रखा 2000 खूब 14 बंगना 2014 जों डेपुटेशन रुमा परेसे यूनिवर्सिटी नि वाइस चांसलर नि थानि रुमा परेसे 50 टा नि 150 टा कोटा खाइरे जागो Oma ike poder por jagano sono dabai jago ese kok borok semia joto jagan dabai jago ge tabo ti sanani le koi seklungnani step banks nahar jago tabuk tamongkha kok borok no kuno rokom CBSE board chalu khainani bagai tabuk uddog najak manile ei CBSE board orthat CBSE মানে তো ইংলিশ মিডিয়াম 99.9% ইংলিশ মিডিয়াম ni ছাত্র রকছে কক borok no বাংলা বাই মা সইছিনাই सैनानी नांसिनाय आहाय हिनै राज्य सरकार ने सबका साथ सबका विकास ने ट्राइबल वेलफेयर दप्तर ने सबका साथ सबका विकास खलाइनानै थांगै इंग्लिश मीडियम नि छात्र रक कक बरक न CBSE बोर्ड बांग्ला स्क्रिप्ट बाय मा सैनाय हिनै जे फरमाना जारी खाइजाक मानि फरमाना जारी खाइना बाङै जे प्रस्ताव CBSE बोर्ड हरजाक मानि आबनि तैयै बेलायखे स्टेट नि हास्तेनि लुकुरक गार्जियन रक रोंसोलोंनाय रक छात्र रक बेलायखेनो खाव दुखु नांलायजाक बेलायखेनो वानलायजाक जोंनि भबिष्यत तामंनाय हिनै इंटेलेक्चुअल बरक रक गोबांमा बरक जोंनो रिक्वेस्ट खायका TISF रकनो गोबांमा बरक साहरका जोंनि म दायित्व दङ अ दायित्वनो पालन खायना बागैनो जों এই যে नेकारजनक जे बरकनि जे डिसिशन राज्य सरकारनि जे अ जे अनैतिक जे डिसिशन ती प्रसार न कक बरनो सकलुंगनानि जे डिसिशन अ डिसिशन नि विरुद्धे जों बसकांगो 28 तारिखो सारा राज्य बेपिनो हास्ते गोनांगैनो जों साब डिविजन वाइज जों डेपुटेशन रना थाङै दङ ते 30 तारिखो जों शिक्षा भवनावबो जों डेपुटेशन रना थाङै दङ ते आबनि लगे लगे जों मास सिग्नेचर कैम्पेन अ जे बरनि जे प्रस्तावनि against a mass signature campaign busung khalainani thangai tongo o mass signature campaign angkha khlaio 1 lakh ni sei kom signature 5 lakh 1 lakh hai signature chini ngai tai abno tui chung Guwahati ni regional je CBSE ni je head office regional notice ni je head office aro buchung daktino andolon khainani je decision naharkha जों tini तै 28 तारिख तै 30 तारिखआव जों डेपुटेशन ना थाङै दङ 28 तारिखआव सारा राज्य ब्यापी खालायजानाय हास्टेग नाङै
30 तारिख शिक्षा भवन जों खायजागनाय इनका अ जे चिनि मुभमेन्ट अब TISF नि मुभमेन्ट या अम तिप्रासारनि कक बरकनो रक्षा खायनानि तिप्रासारनि जातिनो रक्षा खायनानि आन्दोलन अ आन्दोलन समस्त अंशनि जत बखागनि लुकुरकनि चुबामु जत बखागनि स्टुडेन्ट सोलोंनाय तै गार्जेन दंनि चुबामु तै सापर्ट जों माननानै नांगौ आं आसा खालायो खा खालायो बरक जतन खा खामजाक बरक सापर्ट खालायनाय तै अ सापर्ट खालायनाय बदल बदल के अ जे 28 तारिख तै 30 तारिख निचे जे अ जे डेपुटेशन बरक लगेरना बागै कबकना बागै तै साख्लायना बागै आवायखायना बागैनो जों दिनै प्रेस कन्फारेन्स मा फायमानि के चिनि मेन एजेंडा अपना तैनो चिनि नि जे प्रेस कन्फारेन्स ये गोबां कक सानानै गरै अमन चिनि मेन इशू तिनि नि जे प्रेस कन्फारेन्स खायमानि गांके Tiprasa people, because it was seen that various time the commission was set up in the Tripura concerning about the Kokrok language. Many Basa commission have set up, and they have already have surveyed that all entire Tiprasa earnestly wants to write the Kokrok in the Roman script. More than 99.9% now in present in a modern era, now people are preferring to write in Roman script. So it is a bad fate for our tribal welfare minister Rampodo Jamatia have mentioned without any knowingly or unknowingly that he is doing all this thing. It is a deprivation toward the Tiprasa. So on course of this context, so we are going to organize a week deputation program on forthcoming 28 November 2002 by the TISF subdivision level, and on 38 November 2002 we TISF some inclusively some of the leaders will go in the higher education departments to give the deputation. Thereafter we have another event, that is the deputations on the Guwahati in Guwahati CBSE regional branch that will be finalized after the meeting. So here we also earnestly seek for our participation toward all the Tiprasa people, those who are learning toward the our Tiprasa Kokrok languages in department. Many words are there. So I highly socially and entirely welcomes to participate in our movement. So there is nothing else, because we have already come across and we have known, and many decades we have passed by, because see, whatever we are going to do something else, what we are going to do, Tiprasa going to achieve something without any movement, we are not hand over feasibly. So Tiprasa is always deprived in every sector, in development sector, in educationally, socially, politically, in every way. So I highly want to warn our authority or the government, why the government does not take any initiative toward the development of the ST or the Tiprasa people. That is a bad fate for us. So we choose the next government should be another changes, should be so to look the favor for the Tiprasa people. So thank you so much. Here only this much is our briefing.